Caroline, if you could, your thoughts on the match. Yeah, I mean, obviously, as an athlete, matches like this, you're disappointed to lose and not be through. I think it was a tight one. I didn't start off my best. I was finding it hard to find a rhythm. The lefty, I think Armstrong is a little different as well to play on because there's that wind tunnel kind of going through in between the stands, and it's just a little different. So it took me just a little time to kind of get used to that. And then I thought I played really well for about 2 sets and just came up a little bit short today. Thank you. Questions? David. Hi, Caroline. David Kane, tennis.com. Obviously, like you said, not the result that you want, but it clearly showed out there you're much better than your ranking and in many ways very close to competing with players ranked much higher. So what motivation do you take from a match like this going forward? Yeah, I mean, I know that I'm better than my ranking, so that wasn't a surprise. I came in there trying to win the match and wanting to win and believing that I was going to win. So, obviously didn't have the best start, but then fought my way back into it and just kept trying to do the things that I knew that would give me success. And I think, it's always tricky playing a lefty. I think she caught me quite a few times serving that lefty both into the body on the right side. It's just hard to get out of the way. And I feel like that was kind of the biggest difference today. I didn't feel like I could return as comfortably as I normally can, and that's credit to her for using her leftiness as well. Hi, Caro. It's Klaus from Der Spiegel in Germany. It seems like you pretty still are able to compete on the highest level. Where do you see yourself in women's tennis in general, and what's the biggest challenge for you, maybe to compare to others, like to stay at this level? Well, I think my body and making sure that it's 100% and that I can stay healthy, I think is the main thing, and that's the biggest challenge at this point. I think that's the biggest thing, really, to be able to compete every single day is not easy, and to feel good every single day is not easy. So, I know that I can compete against the best players. I know I can beat the best players, but I also know that, to win a tournament, you need to win 5, 6, 7 matches in a row, and that's where sometimes it gets a little hard, and that's something that my body has struggled with this year, but at the end of the day, I'm proud of how I've been fighting. I give it my all every single time, and that's really all you can do. I'm proud of that. It didn't seem like it was likely that you would play much more this season, but given how you played this week, do you feel like you might want to enter a few more tournaments before the end of the year or to prepare for next? I don't know. I think I just have to sit down with the family and kind of see what's best for us, and then kind of go from there. I don't really think this result has any kind of bearing on what I'm going to do the rest of the season. I think right now I just need to take a deep breath and kind of go through the motions here, and then take it from there. We good? Okay. Gentlemen. Du har jo selv fortalt, at du er så åben her, du elsker at være her, du føler dig hjemme. Hvordan har du det sådan lige nu efter at tabe sådan en kamp, som ender med at blive så tæt som her? Jamen det er klart, som atlet, så er man altid skuffet efter at have tabt sådan en kamp. Jeg følte, jeg havde min chance, jeg følte, at især det sidste parti er selvfølgelig ærgerligt, at jeg ikke får det. Jeg har mine muligheder, jeg har mine chancer for at tage det, men får det ikke. Igen, jeg synes, jeg kan være stolt af den måde, jeg har kæmpet på. Hver eneste bold, selv da det så sort ud på et tidspunkt i første sæt, så blev jeg ved med at kæmpe, blev ved med at gøre de rigtige ting, blev ved med at prøve at spille aggressiv og diktere. Og på et tidspunkt, så føler jeg, okay, nu har jeg rytme, nu er jeg inde i det, nu mærker jeg, at jeg har overtaget. Og så selvfølgelig i tredje sæt kunne jeg gået begge veje, og det gik hen til i dag. Du var selv inde på det, sådan, dit spil i første sæt, der virkede du til at have svært ved at
kom ind i de rigtige spil, og du virkede frustreret, og vi så du slå med Ketchum, både på banen og på nettet. Altså, hvad var det, der frustrerede dig så meget der? Det er frustrerende, når man ved, hvad man skal gøre, og man godt ved, at man kan gøre det. Og så det ikke lykkes, og jeg følte, at min timing var lidt off på det tidspunkt. Og det synes jeg var frustrerende. Og så er det nogle gange bedre bare lige at få det ud, og så er det videre. Så bare reset, og det synes jeg gjorde godt. Og igen, fokuserede bare på de ting, jeg så skulle gøre, og prøve at gøre bedre, og så tager det 1 point ad gangen. Og det var lige ved at lykkes i dag, men desværre så kom hun lidt bedre ud af det i dag, end jeg gjorde. Du sagde jo inden turneringen, som du også lige blev spurgt om før, hvis du gik langt, altså, så du ikke dig selv spille resten af året. Er det langt nok 4. runde til, at du siger, at du ikke behøver at spille resten af året? Igen, det er et godt spørgsmål. Jeg tror lige, jeg skal lige sunde mig lidt over den her. Og så igen snakke med familien og se, hvad der er bedst for os. Spiller ranking ind der? Altså i forhold til det her med, at du forsvarer dine point nu her, når du sådan det her med, at om du skal spille med i år, spiller ranking ind i det regnestykke, kan man sige? Fuck point i Grand Slams, tænker jeg. Ikke rigtigt. Nej, der er det mere, hvordan kroppen har det, hvordan jeg har det. Jeg synes, det skal være sjovt. Jeg synes, jeg skal være klar mentalt for, og det skal være godt for familien også. Der er mange andre ting, der spiller ind over, hvordan jeg beslutter. Og der er det mest for mig bare, at hvis jeg er mentalt er klar til at spille, så ved jeg også, så kan jeg spille på mit højeste niveau, men hvis jeg mentalt ikke er der, så ved jeg, så giver det ingen mening at spille. Har den der turnering givet dig mod på mere? Jeg tror generelt, at jeg har haft modet, fordi at, jeg føler, at igen, i løbet af året synes jeg har bevist, at jeg kan spille op med de bedste. Jeg kan slå dem, der ligger højt, og jeg kan spille lige op med de bedste i verden. Så generelt ved jeg, at mit niveau er der, og så handler det bare om igen, at min krop kan holde til det. Og det er der, det er gået lidt op og ned i år. Hvor at jeg nok har fået lidt flere skader, end jeg er vant til. Hvordan oplever du den der dramatiske afbrydelse, der med den der brandalarm, der går? Hvad siger dommeren til jer der i den situation? Sagde bare, at systemet var gået ned, fordi der var en brandalarm, der var gået i gang. Så det har jeg aldrig prøvet før, så det var lidt... Det var sådan lidt anderledes. De vidste heller ikke, hvor lang tid der ville gå, før at vi kom tilbage på banen. Så Men det tog heldigvis ikke så lang tid. Okay, thank you.